Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Tariki ne 24 cy'umutenyo kabiri umwaka w'ekiribubere 2025 noyomo ensa neyemo yabona mugoroba egataseni giensoko no gusemiria kwane kwa bere ko gutwara ubulgereria borobiya kigima nebiro binde ndengo kwaliganya asemesa yamangana mayeri ndengo manye nari yabere kagwateka korwa chinsemo nyerumo nchumulgereria ayonsi naboko yabwati yagwetera sensemeri mitandao Facebook nabo igo YouTube wetera ensoko TV detere nenkerubo Frida nabato kubatera nasoko nekevna chibicha neliogira gwikira sole asenchira yabenenere Brian Achaka bakobwatanere Felistas Kabendi nabo igo Barnabas Ondari kondo mwanchu mulgereria tango turanyara senchira yobwenye lazima ufurahisha hii wakisi. Lakini jana aleta wauni wengine watoke hata huku wanauawa bure na wananchi wamesema wao hawatazuiliwa mikutano yao. Itaro yegemie kwamereria serikali goswali tukoria kabere asibagendete komochie serikali. Pia nimekuja kuwatetea siku ya leo. Wewe unatutetea kama nani? Sisi tunajua ile mkataba tuliwekeana na rais. Igati ya baraiba Kenya kwanza kugikiria Gachagua maega yogokwana na bananchi imeyakericho na Baigo Bomet. Titanium, gemstones, limestone, coltan. If the minerals that are below where we are not exploited and they come out and we become beneficiaries, all of us, then those minerals are useless. Serikali enene kubwaterana ne Yechi County eliogotinya emeroberio yokoya amadini. Karibu sana mwanchu mulgeria tobeto gosangaso wamogochaka bono iga goika omoelio koyachaka maya yebire bigani ngo kumenya buna niga baraiba United Opposition asedit kolia kabere batara omochi onyamira mokonyi wiki magia Jubilee Dr. Fred Matiang'i niga mochiri mubungo West Mugrango Stephen Mugaka ase hogotatara no mugusi nakoba imeye serikali asekelia hakoeranga nere o mokonyete kuira chikura nigo mubungo borabwe kerekyo amochia omugavana ukisi Paul Simbarati amono yonyamira Amos Nyaribo ase okwamereria esabali ya Matiang'i meyorogongo rwagusi murabiki magia DCP Rigathi Gachagua Moraibikia magia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka DAB Kenya Eugene Wamalwa amona PNU Peter Munya nigo baragire serikali asokorwa chira cyobulimo nagotumanya mulikito Steven Nyariki embunde Ate Nyamira munasemaje? Aseri tukoria kabere hasetaro ya United Opposition nigo asomo Nyamira umugando monne otogoka kumoroto tao mubyaro gusi Dr. Fred Matiang'i amona bageni baye mura DCP Party Rigathi Gachagua oyo Wiper Kalonzo Musyoka yo DABK Kenya Eugene Wamalwa oyo PNU Peter Munya aseganga yabo yekerenga gyo kumutogora umurai wense Dr. William Ruto korwa BC Aiga Matiang'i hoirari bagerio koroga bakongu mubungo West Mugrango Moske Stephen Mugaka asogoso serikali ime nagotiga gotara no mugusi Anda banene aba muri abako no gutangaza n'ubuchoni bonde bakoretaga na umutagitego no muchumbo lyolega mumuro lyolega omumuro linje na mubwateri chikurekera ariko likichikura bono chakire kongongora igakonda ama nero ukoragera n'ababisa montegerere mbatebiga abagusienga kia ikire bono toko na chekina abantu bali bagusia barayi batagetoka ende bosio amo togende na barabuo bali batagete batigare tikabana ko mwangete beirigo nabo motagete igo atigara na koragera Die kudeal na traitors ya jamii ya Abagusi.
Yule mjumbe anaitwa nani? Si ni mtu ya Kasongo? Ni mtu ya Kasongo? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa West Mugirango. Kama mjumbe wenu anaketi na Kasongo kupangia Matiang'i, si hata nyinyi mumpangie? Mtapangia yeye? Huyu mjumbe apangiwe asipangiwe? Aende nyumbani asiende? Wangapi wanasema mjumbe wa West Mugirango akuwe one term? Asuburai bwankyo bwabasaya bwagusi. Aya, omomuroyo momosaberoyo. Abana bw'abantu bagoja koragusia matukare bosio. Oyo no mumuronde nare koruganya mirokoro ku live gesairo momanyete. Patrick Osero mubunge oburabu niga mochiri omugabano Okisi Simba Arati ase okorwania Matiang'i na boigo mugabana Onyamira Mosikamo Sinyaribo asogota base mekutano ya Dr. Fred Matiang'i. Asanteni. Harambe! Harambe! Na Kinyamira mawateba. Egento ntagete gukwana na ekemo gyoka. Omonto korukusimba Arati. Omonto korukusimba Arati. Onye tori gotere novo president. Nkioko mori Matiang'i. Oseba no baminto. Simba Arati what? One term. No yo gai gatika tokwana mangana yankaga. Tokwana mangana yankaga. Ngayare muamore saso etemeso sino ime. Kakyo momurokoro ku Matiang'i omwana ito agocha mpaka gesona buo otaiyo na yeye ni nini? Na yeye ni nini? Totage chama chezo kwenda kabisa. Asense moyo moseneto Onyamira Herikio Kongo Mogeni. Na vile Rigiji amesema na vile Matiang'i amesema, mimi atikule Nairobi ninaambiwa ati niende nikae kwa ile timu inaitwa Linda Ruto. Mtakubali hiyo? Nigo kobomo baragire ukorusi wa kwa moseneto Mochore Gloria Ruoba amono mubunge okituto chache South Anthony Kibagendi oyorense yege susuro gie bunge anta bago togambera ikoba chaita bagusi egekogera omosubati narose ituga goro Gloria Ruoba orengo moseneta enomini ya UDA omonyaroko oyo igachite airport gonkwani ngomwana omwabo ogonkwani gokaiga bakamotukuta isiko bunesese Rigati Gashawa nigo asabira omugusi kweneki ng'abarai bonsi ngo bare mega ya Dr. Fred Matiang'i heriko mwachinguru. Huyu Matiang'i akunda pahali ataenda kama mtakubali watoto ya nyumbani wamuangaishe. Ni wabarai bande bamochiri omurai bwense Dr. William Ruto asoko bangaina igoro ya Sironga Industrial Park egetigie ndege amone jidamu chiabo nyunyu amo na mawawa. Unajua hii mtu kwa sababu tulikuwa tunakaa pamoja tukikunywa maziwa na yeye ile inaitwa musiki pale State Lodge Kisii. Nikamuuliza na hii maneno yote umeahidi hii ya Industrial Park itafanyika namna gani? Akaniambia wewe Rigiji acha maneno mengi. Hiyo ni siasa. Hiyo ni siasa. Sasa lazima ufurahisha hii wa Kisii. Lakini jana aleta wauni wengine watoke hata huku wanauawa bure na wananchi wamesema wao hawatazuiliwa mikutano yao. Aliahidi kujenga Magwago, amejenga kweli? Stephen Nyarikemone Ensoko TV county ya Nyamira. Mbiamano sana mulikito Stephen Nyarikie Mbunde ase oroboti oru. Litko lia kabere ase hetara ya balia bakurwa opomo bulia bukwamereria serikali meye kaunti ya Nyamira. Niyo naenda barai yabo bairali bagali yabo na gukwanira abana inchi yabo baika ase obonge. Asengwa na yayo mosike Dr. Fred Matiang'i nigasabira maskani korwa ase abarai abo bwate chimbwa chebitina n'ekisegi egati y'abananchi nigo basangire n'Ensoko TV na kurubirengeri byabo igoro yetaro ya Matiang'i gotia ase chinsemo ime yagusi nago tumanye mulikito Vincent Monda.
Obonchorire nigo bwate na sensemo ye bara ya Florida ime ya Nyamira ekera abananchi besokia sobongeri tukolia rero elio kwarigania barai balia kurwa bamubole bokwamiriria serikali gati ya barai bali barenga Serombeyo no musike yuchini wa Marwa Kalonzo Musyoka Peter Munya omoseneta Onyonga amonori Nyamira Kongo Mogeni amona barai bande kurwa chinkongo ao ime na isko ya Gusii kagokwana asomo sangerekano uyo omusike Daktari Fred Matiang'i nigaborire abantu bamubwatisie asega ngaya yo kuriyo burayo bonene bwense balia bali neganga yo goturbani mesangerekano yabo nigabasabire batige gose basemiwe chimbwa chindonge abajumba bonzore na barabu babo Kongo babo patikosero pasikwe egeko ya nawana wa mitore na ubabo nzira na utoko wana barabu abantu bajabe na kobeta bidebite here ndoi wana ine Gazwenzi titochamo tubwaterane tokoro bwanchani ndoreta kiseita ndosakora tokuramana nonyemba totarikuwa na barabu fine lakini bakore gazi yabo bakore bintu byabo batariko torama na ndo batariko itabia nimesangerikana yeto omondo otali mesangerikana yeto no mondo bolera masikani tai bayo mama iko baro kia masikani ngoro maro tuna watu wao kia masikani keroka na bosongo kuna tatore tina na kurulero mondo bosare mesangerikana yeto to baro kia masikani baro kia koroko Momo wakia masikani kiaro no mondo otawa ati masikani no mwana otawa ati masikani ko mobeke biboko na leo toa masikani to ibona ni Omoje goyu nigororekana kubwatisibwa muno amona abananchi kurwa chinsemo chinyinge cha Gusii abo baikaime ya Nyamira abo besokire na kure birengero byabo igoro yetaro yo musike Fred Matiang'i Samaria tanto mukamada ngorokwa twarore no mwana oito Fred Matiang'i ogambire round ye esaba Gusii baorokirio omo asa abantu bali kubwatisio Kengo Matiang'i balinga bakogenda eso namie nembe yabwekanire ya Nyachaira ne yanyeta ni mara sita Serie tangoro kujono gero ndegero giachire ase Fred Okengo Matiang'i Serie tangoro ku Samuel Alice ero tuwanyite ngaba murambale igoro bare tetesakasaka bosongo ntuwate mo bare tetesakasagega Nyamira no no gari Nyamira nga ntware ko musike Fred Matiang'i anga twamwikire na batore ku mubwati baka omoerio asa marieta nesta kerbo gisore engote yo mugusia sare bonoiga igetinkinye kengaini keriyo bondi gakore kikiaga chembure gutugakora kigasoe mwaye omugusinyo ko bwata mato koro mugusi boronge omonene ato bwatisi Fred Matiang'i anyare kuirekero geke nento bagusi tororekane abantu bengencho asa marieta ndorika siro koro West Mogirango Njebona ngoteba igo uri utarabugorie kura gen Nende manyanga yo waka gochi tobwatisi oyo minto Fred Matiang'i Zakari ongaga Bagusii baito baturuseti obosoku korokia buna Fred Matiang'i na isaine kabe president yetu ya Kenya ayebuno omosae ekero kogorwa kwanda gokoreta esagasaga nandi gochandegete eitari buya Samareta ngoro kujo friend icho ndena mogoko ase ogoika kwa Fred Matiang'i ase county yetu ya Nyamira tware go sababu Gusii tochamo egere anyare konyora chikura chisaine ali toranyoro borai bwense nonyense mo ya barai kurwa Gusii bakane tetaro yo musike Fred Matiang'i kumira na Bagusii niga abananchi besokire asobonge aseme sangerekane yabere ka okora kurugoro bakalitukoria rero ekikia oro kiribuna bamuitabire ngoripotere Nsoko TV Korunyamira Nchengor ku Vincent Monda Omokonyi b'omurayibe kiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i yokabeire omurayibe kiama wasoyo kabeire omokonyi b'omurayibe bwense omukoro Rigathi Gachagua omurayibe kiama gya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka omurayibe kiama gya DAP Kenya Eugene Wamalwa egati y'abarayibanda bange berombe ya United Alternative Government nigo bakora enkwana n'abaliki omugasolero asomo bagani oyomo emeye county ya Kisii na gusanga igoro ya serikali gutumika ababegu nabo igo abanyanyimbo guturubania emerobere yabo
yogosanga n'abananchi borogongo rwa Gusii abweli tkoligoro nigo bagikirie serikali ase okoirera abanto gwesiria magimabo anene mono abasae na gwanchira nabuna abananchi barosire ne serikali erabisi kulengana na Gachagua niga mochirie mwaziri w'oburendi bwime nabo igomo bisomo nene bw'oburendi ase okobetereria abanyanyimbo goturubania emeroberio yabo asensemo ya Kalonzo Musyoka nabo igo Eugene Wamalwa nigo bono bamochirie serikali asogo tebabuna tebabwati agenda nakogania abasae gotiga gotumikwa bobe mulikito Petrol Machini na mange magiga ya serikali ya Kenya Kwanza gukagirwa kubekwa koboko asogusira ababegu nabo igabanya nyimbo ili guturwania umurobiri ucagetwa Sorogongo rwa Gusii ritukurigora samatukatato nero meyo kwa mere serikali bakarawanera mokonyi bomuraibwe kiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i bawukone kirekyo bakarawanera Dr. Fred Matiang'i nigo reire eganka yomurobiri yo asokumirana n'abananchi rikusanga mangana abatungetie. We are here because we want to interact with Kenyans and wananchi of this part of the country, and also to give hope and assurance to our people, both here and at large in the nation, that we are determined and ready to work together to bring about the necessary change to our country. In doing so, we don't have personal grudges with people. We are basically doing what we have to do. We chose democracy as our people, multi-party democracy. What that means is that everyone has an opportunity to engage, and everyone has an opportunity to participate and persuade people along political lines. It is very sad, some of the things that we are seeing here, where people want to use violence as a means of political intimidation and so on. Nigo bagikire serikali asokwirira abantu gusiria magimabo animana basae na wanchira nabuna abananchi barosire ne serikali rabisi. 6 decades after independence, we cannot lose lives because we are trying to help certain people survive in their political offices as it is. We need every life. One life is one life too many. Kwa sababu hatuwezi endelea namna hii. Kama wananchi wamekataa serikali, wameikataa. Na wameikataa kwa sababu imeshindwa na kazi. Waliingia kwa serikali with the understanding that they are going to make Kenya better. But over the years, the years they have been there, it is total destruction. Everything that was working has been completely destroyed. Kurengana na Gachagua ni kwa mwachire omwaziri bw'oburendi bw'ime nabo igomo bisomo nene bw'ensemo y'oburendi asokubeterera abanyanyimbo goturubania emiroberi yabo. Yesterday, the police here in Gusii land were under a lot of pressure from Murkomen and Molo to allow goons to disrupt our meetings, and the police are resisting. In Nakuru, the police are under a lot of pressure from CS Murkomen to work with the goons to disrupt our meetings on Friday and Saturday, and the police are saying no. I want to tell Murkomen and William Ruto, you don't have enough ammunition to kill 50 million Kenyans. If the police refuse to protect wananchi, the country can easily slide into anarchy because people will defend themselves. It's in the law. Self-defense is allowed. And I think the rest of Kenyans have seen the people of Keroka and Kisii. They don't allow anybody to disrupt their meetings. So the rest of Kenya, now you have seen. You must go the Gusii way. Asensema Kalonzo Musyoka na bego Eugene Wamalwa nigo bona bamochire serikali ya sogote bona nigo hotabwacha agenda ndeyonsi asababorira basae gotiga utume kobe na kuboria abantu gusira Dr. Fred Matiang'i. The reality as we speak this morning is the country is galvanized on one agenda, that William Ruto will serve one term, if indeed he is allowed to serve that one term. And the reasons are clear. He has accused us of having no agenda. Agenda item number 1 is to return this country to constitutional order, to observance of the rule of law under the supreme law of the land, Constitution 2010, which William Ruto and his officers seem geared towards dismembering. Let's ask the youth of Kenya to be part of this change. Why is it that the people of Kisii are saying one term? All the promises William Ruto made here, right from the dams. I was Minister for Water, Bunyonyo Dam, Magwagwa Dam, nothing has been done to complete these dams that will transform this region and ensure that
the water issues, food production issues, food security issues are sorted out, have not been done. And we're asking you, ndugu zetu, tuungane, tutembee pamoja. Jana umetupa kiongozi shupavu Dr. Fred Matiang'i, tunaomba nyote msimame nyuma yake, tushikane pamoja, bega kwa bega, tutembee pamoja, tumtoe huyu bwana Kasongo. Kuripotia Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Ekero etaro ya gisiasa ya matuko gosetaro ya baraiba gisiasa ya bereke gosoa ase litko lia kaberebo na imeyorogongo rwagusi nigo litko lia lero abarai yabwe batore kambi yabo ase nsemo ya Nyakoi kaunti ya Kisii ase bakwanera abamenye bensemeyo bakoragwa na Dr. Fred Matiang'i mokonyi bumurai wiki ya magia Jubilee nigo bagendera ko mochia oburai bwa Dr. William Ruto ase kirianga mbara ikirania amaganio yo mu Kenya ubutambe ase Matiang'i abamochia buroro egati y'abarai abo bakubatumika bobe abasae elio korenda chubura buru ase misangirikano ya gisiasa muri kito Daniel Omwaga na ira chinga kichae cha bene na bayigo twariganiria orobotiro kubwatia wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe mtu ya Singapore. Rituko lya kabere asentunda ya kabere egeko bwatania nigo etaro y'abarayi bari bakunyamereye serikali United Opposition yagenderera ko iremeri imeyorogongo rwagusi Chinsa kianda na chitaka 30 igoro musabara bw'abarayi yabwe nigo bwetora sensemo ye chiro ya Nyakoi ward ya Nyakoi nsemo ye bunge ya Kitutu cha South county ya Kisii aiga nigo erombe y'abantu besokia kubarutota abarayi yabwe bya bantu nganje ndagokorere Matiang'i abaguzimwanje nkoru abarayi yabwe buna botambe nigo barekana ko nyamochia serikali ya William Samoei Ruto okwana ekerekyo omokonyi bomurayi bwe kyama agia Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i nigo arekana koronya mono mu bwekano bwendo ase amochia abarayi bali bakubatumika wabasae elyo goturubanie mesangerekano yabo tigende tumera ntokore bintu byito koso wantali boygo mbaba sako toma abana babantu kokole bikori na virtuaro jegoronga waje gosalie mesangerekano na kiongozi yeyote ambaye anataka kufanya siasa ya uchafu kama hiyo sisi hatuwezi kukubali. Nonya nigo Matiang'i oywe oraliri benne koborie kerego kyobarayi bwense weterase kyama keria gya Jubilee nigo ababoria bamenyi bense meyo kwena kisiasa chomarembe na gosara obwanchani egati yabo bana tosikane tosika abantu baito egende ekera kyo goita abantu baminto oitera manyinga yo mugusi ngandege soko liyo bogambi otivendi bogambi bwao. I can tell you tego koira ndonze ase ensemo yaye omurayi bwe kyama keria agia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua nigo arekana gochiruta na gochimeria chintobe imeyorocherwa Nyakoi chinkwana chyo murayi bwense inga ereno murayi bwegesaku korende Gachagua nigo asorra teneni una makonyete omurayi bwense William Samoei Ruto koiro barayi bwense esechikura cyo mwaka 2022 Unajua yu Kasongo alikuwa ananibadilika majina ati mimi ni Mkabila. Mimi nikimsaidia yeye alikuwa Kamau. Kasongo mimi nilikusaidia. Ulikuwa umefinywa na Uhuru Kenyatta unatoa makamasi. Si ndio? Ulikuwa unakuja kwangu nyumbani, Mama Dorcas anakuombea. Mpaka unaongea na ulimi ya kigeni. Ukiniomba nisikuache. Nikakusaidia ukakuwa rais. Kufika pale ukakuwa mjeuri, ukanisaliti, ukasalimii watu ya mlima, ukatusaliti, ukatugeuka, ukatudanganya, ukatupiga teke. Omurayi bwe kyama kya Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka nigo agiakerambu ya mono igasaku kyomogusi asogwe sokia numaro monene kyanda agia 10 ase arekana ko moira ikiara aseriso maiso marore omurayi bwense William Ruto asega kora kyogoitwa kwa basae chingaki chokorobekana agwenga kia Gen Z miaka ebere ya etire. Tumeingia Gusii, lakini ile tuliona jana mumevunja record ya Bagusi.
Hebu mjipigie makofi. Wao wanaua watoto wetu. Ni serikali gani, ni kiongozi yupi duniani kokote amesikika akisema watoto wakifanya maandamano ya kikatiba wapigwe risasi miguu? Okwana ekerekio Eugene Wamarwa umurai w'ekiama gya DAP Kenya nigo aboria obo bwaye na kobosiara soroche magega yakomoche umurai bwense asekerianga nokonia ebintu by'engencho ime ya serikali. Kwanza kuuza mali ya umma ya Kenya. Ruto, we know you are targeting all strategic assets za taifa letu la Kenya. Alijaribu kuuza JKA, tukaenda na huyu Kalonzo Musyoka kotini tukamsimamisha na Adani. Akajaribu kuuza Ketraco, tukaenda kotini tukamsimamisha na huyu Kalonzo na Adani. Sasa ako anauza Safaricom. Abaraibande abobekirana namona na moseneta bwe county ya Kisii Richard Momaima Onyonka mubunge bwensemeyo Anthony Kibagendi abwe barekana ko mochobora ibo magabana abwe county ya Paul Simba Arati. Simba Arati, leo minataka niulize wao mwanchera nire ntigane na Simba pi, mwanchera nire ntiga Simba pi. Amaya Ensoko TV. Na bega bana emia ejitamu bere. Ntwana koraba ndre miore taoni emeyo jikiango yani emeine robogambi. Hapana. Retariane Daniel Omwaga. Singa kiechio boigo Dr. Fred Matiang'i nigo agikeire nsemo ya baraibande asogotema guturubania omurobiri obo imeyorogongo rwagusi ase ogutumika ababegu okwana nabaliki bamangana imyomo cyobosongo nigo Dr. Matiang'i haganire abarai nabo igabana inchi kungania na gutuga gutumikwa bobe n'abana siasa. Umugambi bwenseye n'abasani baye nabwato busibole gocha agorobole moiga gaje nyombaga ararororo amenyo aragerega kira lituko aronyore getande sakorara eratare gajijiru chitakwa n'abantu bitonyegata that is it ekekugera ondo tayo tokani no n'abantu ba UDA kumuranye mutagete gocha komenya gusinu njumamenyega numugambe n'abantu bitongora lakini mubaza guita abantu baito yero is not acceptable nakumukia abana b'abantu obatumenga bajiko salime sangikano y'abantu elinde bajiko itwaro ekine ngento tanya guitabera no yazini nenda abantu baito bagusindo tagitigenteke nende buno to kwane sabara ina abantu bande ayana mangana mabeto tata tikudiru tikatole merania tokole siasa no boronge no buya namasikani buno toko gendera kujibosyo nejikura n'abantu babwate tali umuntu obwate to kwane n'abantu abangora namasikani and then toko gendera kujibosyo lakini gojiko salime sangikano y'abantu nende tikante bya bana ba minto bali n'abantu abako gamba tata ngainia ngainia tumiyo bongo bwa ngainia engi ya jiteka tenari kabwati sanduku kujiembera imekabekera nguno mora maraba tako tenene zebendore serikali eno roje zeroji tako ngainia that's what I'm telling you ngainia aya bantu bako kotomoji kotoma bantu ba minto je kuita bantu baino abumbali bantu bengenjo inje message yane sabana ba minto na ina bana ba minto na inde to banjete titoliko barama na keko rande moko randa liko ramonde iko to banjete na bana ba minto bale to ko basikeze gazi bakora na mbaka bwati zaba bujabo cyo kore binde bakora lakini ingo basarora kamuranje ngainia ya tule karuo ya koso na tali boygo nabere go ya tule karuo ya saba siseni na inda bantu ba minto bagusi nkwana iga abasanga abana batari na abakire mbuya mona isa masikani mu atorokiri no bwanja niyo bonene abana ba mintu mora sobora ibonzi seneta n'abacumbe nabarimo kuri ebirogo twanja nengenje kabireye togendiye kuziye itoiga nyasaye nabatagire tora abantu bayitengenje kabiri ngamneye no morembe. Haseli tukolia kabererero ni gabaraiba United Alternative Government baire tara yabo gucha sensemo ya Marani na Kegogi sensemo yebungi ya kitutu cha Chenau Nyakoe ime ya kitutu cha South Suneka ime nsemo ya ebunge ya Bonchari na wakorera chinsemo Chenya Marambe ime nsemo yebungi ya South Mugrange County ya Kisii.
Abarai yabo nigo bakirimbia mono gochasa bamenye be county ya Kisii asogweso kya sobonge nabo igo komochia egati yabarai kura Sorogongo Rwagusi bakora sensemo ya serikali asoko batumika abamura elio guturubania emisangirikana yabo nabo igo ko basaba bagusi bonsi asobwamo kumusira Dr. Fred Matiang'i asiganga yayo kurigikero kyoborai bwense sobochori uburi bosi umurikito Caroline Mausa na mange. Abarai kurwa sensemo yo kwamireria eserikali bakoragwa noyo kabeiro mokonyi wo murai bwense Rigathi Gachagua nabo igo noyo kuriye kirogo kyoborai bwense Dr. Fred Matiang'i Eugene Wamalwa nabo igo Kalonzo Musyoka nigo bagendrete gokora itaro imeyorogongo Rwagusi abo aselitukoria rero erire litukoria kabera setaro yaba ya matukatato imeyorogongo Rwagusi baba bagotara ase chibunge Eliko mwakera ekoko omosike Dr. Fred Matiang'i nabo iko komosira aseganga yayo koriye kerogo kyoborai bwense. Abarai abo asobwa monigo bamotogiri Fred Matiang'i asoko ba omonto gokora emereme miya ase serikali abo asalenga segetabo giechisemi nabo igo borendio bonene abo ase batebire buna niga nyarete ko baga okora igasie kororekana nabo igo kumusaba abanainchi banyare ko baba komoko boko ili nyare ko baga kugenderera kubakorera amagenderero. Jamani, mchapakazi, haki ya Mungu. Na sisi tumesema twende pamoja sababu yule aliyekitini State House leo ameshindwa na kazi. Mambo ya usalama akanyorosha. Huyu kiongozi atakuwa kiongozi wa maana katika Jamhuri ya Kenya. Si ndio? Tutaunda serikali pamoja. Si kazi ni mingi hapo tutagawana. Moja ashike hii, mwingine ashike hii, namna hii tuendelee. Si ndio? Lakini ndio huyu kiongozi afaulu. Lazima muunge mkono kutoka nyumbani. Charity begins at home. Nonye naboni go muteneri we kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka atebire buna nigo banyarete ko baba kobeka chinguru chinyinga so kwamireria egekoregie serikali enene yoko baboria abantu banyare ko baba gwakanira ebibande eriwe yemekera byanyare ko babigosira egekore iki kiabage gotuguterwa bwangoiga nabego ko baboria abantu banyare ko baba kubwata ebibande asobonge eribache ko baba konyora amaunchererio ase serikali. Ruto alikuwa anasema kitambulisho alipe 1,000 tukamsukuma akatoa. Sasa kitambulisho ni bure. Chukua kitambulisho tena chukua kura. Jamii ya Bagusi peke yake mnaweza nyinyi mukaleta milioni 3 milioni 4 ndio tupeleke huyo jamaa nyumbani. Hapa alisema kutakuwa na airport ya Suneka. Watu wa Kisii mko na airport? Jana tumekuwa tunatembea tukikuja upande ule mwingine kutoka Keroka, alisema anaweka dual carriageway sababu town ya Kisii imefinyika ili iwe dual carriageway. Tangu atoe hiyo ahadi miaka 4 imekwisha. Mko na dual carriageway? Waigo ni Rigathi Gachagua amomochirio mugavana we county ya Kisii asoko mubangera abamurabo banyarete ko baba guturubania emikutano yabo aburi tukoria igoro ase chinsemo chia Keroka nabo igo ememo chiobosongo abo ase baigate buna ebikore bune ebyo tiberi ko babigwo reta ebichengia ase gesaku kyo mugusi anene mono bono ekero barachi ko baba kumusira Dr. Fred Matiang'i ase ganga yayo korie kerogo kyo borai. Wale ambao wamekubali kuuza jamii kwa kasongo wanafikiria tumbo yao. Jana huyu gavana wa hapa Kisii amepewa pesa na kasongo wakiwa na Osoro na Nyakundi na yule Zahiri, wametafuta wakora wahuni, wamenunua mapanga na mishale na fimbo wampige wamuue Fred Matiang'i jana pale Keroka na pale Kisii. Anasema mimi ni mkabila. Siku niliunga yeye mkono, alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mmeru? Alikuwa Mwembu? Si ni Kipichichi? Si nilijua? Sasa hiyo kura mimi na watu yangu tukiamua tupatie Matiang'i atarudi. Korwa Suneka ime bunge ya Bonchari ginko reporteria ama Yanen Soko TV elietaria ne Mausa Caroline.
Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngodifer po ngoira samagoro wale kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirari tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira gosoa enka yawe mambia bono Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango Diana Ndemo togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere ko kibutuko Mugusi omwancho muligeri niga ruete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchira ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imega taseni gen Nsoko TV tuchikumirana naye keraritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imega taseni gen Nsoko TV Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Karibu sana mwanchi muligereria tugende gusanga ase ntunda ya kabere ime ya mayaye Nsoko TV. Abaraikora se county ya Kericho na boigo Bomet ni go bamochire Gashagwa kubatikana ne chinkwa na chaya bulitko ligoro ekero ali gukwana n'abananchi borogongorwe nonya nabo ni go bene kibuna tabwati murobelionde bwensi na boigo ni go barachi kuligereria amagendero aikiraniwe haso mwaka wechiri bubere 2025 nibere. Mwambia wewe Ruto wewe Ruto, kabla hujaenda Sekuru kujenga barabara ya Kalonzo Musyoka, kuja hapa Bomet nyumbani ujenge barabara za nyumbani, si ndio? William Ruto wa Kipsigis wa Bomet wanakwambia kabla hujajenga stadium ya Mandera, kuja hapa nyumbani Bomet ujenge stadium ya Bomet.
William Ruto, hawa Kipsigis wakiwa Bomet wanakuambia ukidanganya Wakenya wengine, hapana danganya watu ya nyumbani. Hawa wa Kipsigis wameniambia nikuambie, ulipokuwa hapa ulisema ng'ombe usiulizwe, utalete wewe mwenyewe. Wanauliza sasa ni mwaka 4 unaendelea kwenda nyumbani. Hii ng'ombe ya Kipsigis ulisema utalete siku gani? Pia wamesema kuna daraja hapa imeua watu siku mingi. Hata kama utaki kusaidia Wakipsigis kwa kazi nyingine, kuja haraka ujenge hii daraja ya hao watu ya Bomet, watoto waache kukufa. Natuambia nimekuja kuwatetea siku ya leo. Wewe unatutetea kama nani? Sisi tunajua ile mkataba tuliwekeana na rais. Tunajua ile vitu imefanyika. Tunajua ile bado haijafanyika. Tutazungumzia yote 2027 wakati wa kura umefika. Hapa katikati waje kutuletea fitina na story mingi. Na unatembea na watu ambao hata plan yao. Unajua shida iko hii Kenya. Wanafiki wamekuwa wengi sana. Rigathi Gachagua atuambie ni mradi gani alilaunch akiwa deputy president kwa hii eneo la Bomet, Kericho, Narok, Nakuru, Eldoret na huko palipote ambao Wakalenjin, na leo anataka kupretend ya kuwa yeye ndio anakuja kutusimamia na anatutetea. So tunataka kuambia Rigathi aenda apumzike kama vile tulipumzisha yeye. Kuna mti fulani ukiwekwa kwa shingo inamaanisha wewe ni kiongozi shupavu. Wacha niambie wale viongozi ama vijana ambao wamekaribisha Mheshimiwa Gachagua kule Mulo na kina Kalonzo Musyoka, ile ambao walikuwekea kwa shingo, ndugu yangu, walikumaanisha ya kwamba ni mteremko. Umujumbe wa West Mugrango Steve Mogaka ni garikiriri uko gochiase committee hetenere tamangana a departmental finance and planning ase bungenene helio kumanyigwa ikiagere tomoroberio World Bank ugateneni wa ase county ya Nyamira kaukwana sama gacho yibunge yumu basolero. Mogaka ni gase gati ya maboli ya mange ni garigete kumanya ase moroberio yobotuki yaikire na igeka obotuki obo hoboraire helio kumanya kose kumanya bana inchi banyamira na boigo West Mugrango ekiekera chieko bwatikana no moroberio yo. Speaker, pursuant to Standing Order number 44-2C, I wish to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Finance and National Planning regarding the suspension of World Bank funded programs in Nyamira County. Honorable Speaker, on the 15th day of December 2025, the National Treasury suspended 3 World Bank funded programs in Nyamira County, namely the Financing Locally Led Climate Action Program, FLOCA, number 2, the Kenya Informal Settlement Improvement Project, and number 3, the National Agricultural Value Chain Development Project, due to alleged financial mismanagement, irregularities including unauthorized use of resources, unsupported expenditures, non-delivered activities, and governance failures. Noting that the programs are financed through the National Exchequer in collaboration with the International Development Association and the French Development Agency, there is great need for clarity on the circumstances surrounding the suspension and the measures being taken to safeguard public resources and to ensure service delivery. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Finance and National Planning on the following. 1. A report on the finding that led to the suspension of the 3 said World Bank funded programs in Nyamira County. Number 2, a report on the status of investigations into the alleged mismanagement of the project funds. Number 3, the expected timeline for the completion of investigations and subsequent reinstatement of the projects, if at all. Number 4,
measures put in place to ensure officers found responsible for the alleged mismanagement of funds are held to account for those funds. And finally, Mr. Speaker, the steps being taken to ensure continuity of services and mitigation of adverse effects on beneficiaries pending the reinstatement of the projects. Omokonyi bomorai wense Kithure Kindiki nigagendete kuruti utamagendero ase chinsemo akwana ime ya moya nigaenekia wakana abanyakonda abagendete n'obwagachi bw'ekibara nonya nabo nigo hagikiria baraiba Mount Kenya abo bagokora siasa cyo guturbania omorembe ase chinsemecho. We have paid a total of 177 billion shillings to all the road contractors in Kenya so that we can complete 6,000 kilometers that are stalled, including 650 kilometers za Mau Mau roads ambazo ziko hapa Central. Kwa hivyo hiyo sasa ndio unaona sasa tumerudisha makontrakta na tuko na pesa ya kuwalipa. Wakimaliza every 3 kilometers wanaleta invoice tunawalipa. Wakimaliza wanaleta invoice tunawalipa. We have enough money to pay the contractor of this road ndio atumalizie barabara yetu haraka. Mimi nimefuatilia siasa sehemu hii mwaka mingi. Tulikuwa na rais mzee Kenyatta. Tulikuwa na rais mzee Mwai Kibaki. Tulikuwa na rais mstaafu rais Uhuru Kenyatta. Hakuna hata siku moja hao viongozi wakubwa wetu walitufundisha mambo ya kupiganisha wananchi. Walikuwa anatuambia mtu akule jasho yake kama kiongozi. Akazane alete maendeleo alafu akuja aombe kura. Lakini juzi nimeona kuna tabia imeingia hapa kwetu Mlima Kenya. Tabia ya vita, tabia ya kuvuruganisha wananchi, ati kuchochea wananchi wapigane. Watu ambao tumeishi kwa umoja kwa siku mingi, kushoma biashara zetu, kufunga mabarabara. Hiyo siasa ikome na ikome mara moja. Na sisi hatutakubali siasa ya kuleta vurugu katika wananchi wetu wa Mount Kenya. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mimi nataka kuwasihi wale ambao wanaleta siasa huku, msilete siasa ya kugombanisha wananchi ama siasa ya vita. Sisi watu wa sehemu hii ya Mount Kenya, sisi ni wafanyikazi, sisi ni watu ya bidii, na siasa yetu tunafanyanga kwa amani, kwa sababu siasa sio adui. Siasa ikipita tutabaki tukiwa majirani na tukiwa watu ya eneo hili. Ni kweli si kweli? Nyinyi mnataka tupigane wenyewe kwa wenyewe? Mnataka tuchomanie manyumba? Mnataka tuchome masupermarket yetu? Wale viongozi ambao wameleta siasa ya vurugu hapa na vita Mount Kenya, wajue sisi hatuwezi kubali mambo ya kuchochea wananchi kupigana ani ndio wewe kiongozi upate kura. Wewe kama kiongozi kuja na rekodi yako. Tuambie ulifanya nini ukiwa kwa kiti. Tuambie unafanya nini saa hii. Tuambie utafanya nini kesho. Hapana kuja kugombanisha wananchi na kuwachochea kwa sababu ya siasa yako na mimi. Sisi viongozi, kura ikipita, hatuwezi kuchafua hii sehemu kwa sababu wananchi watabaki wakiwa jamii moja. Serikali enene nigeroberetie gucha kubwatirana ni serikali chechi county ilio gutinyo murubiri bwo ya madini asenjira yo kwenyorera enengo asaba menye bechi county amadini ayo akoya barache kwenyorera egetali ayo kolengana no mwaziri wa madini na uchumi y'ebintu byaroche Hassan Joho asate bire wizare yo nigebwate data chisaine korwa ase chi county chonsi chichikoro kia ase amadini ali hanene mono ethabu murikito Linet Nyambane no roboti urwe ase egeikaro gyogukwanera omuroberi bwogukinya ukuywa kwa madini ikyo gyakorekana ase county ya Tharaka Nithi ikyo gikiranwa negati ye chigavana ne committee ekorigereria ukuywa kwa madini ase chi county nigo omwaziri Jo atebire data eserikali ebwate nigo chikorokia county ya Tharaka Nithi amonere ya West Pokot nigo chibwate edhabu enyinge. What does Tharaka Nithi have in terms of minerals?
If you're looking for copper, you'll find it here. If you're looking for iron ore, you'll find it. Titanium, gemstones, limestone, coltan, thorium, lithium, uranium, REE elements, clays, quartz, feldspar, and construction materials imejaa hapa. And also, we have found some traces of gold that we need to really, kama wewe nyumba yako uko nayo sasa, we have found some traces of gold. Umugabana bwe kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki uyoboigo oromokonyi b'umunyakirogo ase ebarasa y'abagavana nigaruro kuburia gucia ase serikali kwenekia abamenyi nkubwateranirwa bare ase omuroberi oyubo kuiyo kwa madeni na konyora enengo gwancherero kunde gwensi gutaiyo. If the minerals that are below where we are not exploited and they come out and we become beneficiaries, all of us, then those minerals are useless. They are not useful to us. We still die of poverty. We still languish in non-development or in that poverty, yet we have a lot of resources below there. And if we don't have the technology ourselves to get them out, then we have to collaborate with those who have technology so that they can be able to get it out. But when they get it out, we'll also wish or pray to be even richer than them. Omobisa omonene ase wizare yo Harry Kimtai nigatebire wizare yo nigegendrete kubeka omukia erikwenekia amachiko ngobekware ayuara chikuba konya abananchi. And as we are coming, I want to tell you something, the people of Tharaka Nithi, that the minister just gave us directives while we were still airborne on what is happening in terms of mining, especially the quarries, that these quarries will be converted into fish bones. So the Natural Resources Committee of the Assembly of Tharaka Nithi should be thinking of how then we develop this policy. Mwanchi murigereria kurasa roboti rwaye Linet Nyambaneno ngwikira omoerio bukumurikira mangana maya asebire biga tumerane chinsesato astrabe tugusanga amange genda kwego kilimiro bili megeta seni genso ko bono boboroso wo mugusija nenkirubo Frida nikotobwa tenere Brian Achaka Barnabas Yondari na boigo Misef soko neke buna muligini chibicha kwikira soli asinchira ya bene.